علیکم دوستانی عزیز. روزی همتون بخیر و شادی باشد. خوش آمدین به کانال ما. مهمونای کانال ما همه شما خوش آمدین. کدومی که подписаться کردگی نیست التماس подписаться کنین. ما به نهایت شاد میشویم. امروز سحر کتی من خالی وای کردم. کودا شیر برنج کردم. شای فاطمه خالی لیمون چایشون کردم. همه کودکای ما چای نمیخورن. نمیدونم ای کدام سبب باشه. همین لیمون کتی مجبور کم میتیم شونه. این نمیخواد دوستانی عزیز. هوای ما -39 گرادوس. باور کنین به حد همین دل من گرفته. همین خانه که دما 6 ماه 7 ماه نمیخواد خانه که 2 ماه تابستان داریم. 1 ماهش اگر با کرته بگردیم 1 ماه دیگهش به ژنپیرش میگردیم. همین خیاط کدام گرمیه که اکرال این نو ترشید. خلاصه 6-7 ماه دما زمستان میشود. بهار نداریم و بهار تابستان من یک. من میخواد دوستانی عزیز شما به چی کار بارو مشغولین؟ نویسین در کامنتار یا خونده. خیلی خرسند میشم از بس که خودم طاقت زندگی میکنم. با سخنش نغزش من خونده جواب مینویسم. خیلی خرسند میشم. خیلی میکنم همه شما در همه جا قدیمین. خدا همه شما راضی باشه. سربلند و خانه آباد باشه. همه وقتان خوش باشه. الهی نمی. دوستان عزیز تا آخر نوار با ما بمونید. دوستان عزیز خواستم در اینجا کمتر منتو کنم. اویگورسکی منتو دینا اویگورو را دیدم. منتوشون حواسم کرد. انم خالی وای آب یا دونه تخم کمک نمک انداختم در وای یا جای کدام انمی اردکوزی خمیشه میشوره. خودمون میکنیم گوشتی خالی قطعی همین خیلی میکنیم. خیلی خوش رویه نیکیم وایو هرچ می انداختیم اوی گرو در فرششون. بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز خواستم کنی رنگ هوایو کنم. به حد ویدش با مزه توفته کوزی یک جای تیار کده میبینیم. انا میخوام گرفتم. بینه چه گرفتم همیشه. سختی بدم نه سستی بدم نه. خالی اومد که میمونه کمتر ایسته دمگیر خمیر ما. در اینجا این فرش کردم. فرش تیار کردم. همه گوشته پول نیستی نمیره به دست مایده ریزه کردم. 3 دونه کارتشکای سریدنی دیگر مایده ریزه کردم. تخم بعد زلینوی قوق انداختم. خمیل سنیلی کمک انداختم. پریپراوی زیره مرچ نمک بازی کمتر روغن میاندازم. من ژیره نغز نمیبینم. بازی هم خیلی رستیتیلنی مسئله میاندازم. همین خوش روی جویش میکنیم. همشه میمونیمش میسته. این پشکی پریپراوش کردم که کمتر کمی مزهش بشینه. دمو فرش تیار کردگی انا خوش روگ میکویم و میمونیمش که بیسته.
ҳанамихе яҷояш кардам. Бинед чӣ хушрӯай. Гӯшти холӣ катиам интересни буда, якани ба картошка попробит кунем, чӣ хелай мазаш. Хамирам дам гирифт, анаки вайма тори усталымда афтов омада, видео ким чӣ омадисте. Мегирем вай кругли аямиё ҳамашам хе кругли ранги пирашки кула мекунем ба дастмол. Анамихе ҳамаша шарикча када мемонем, камтарак меиста, баъд ҳар якта ира ранги ҳамун самбуса тинак мекунем. Баъд томантуом дам гирифтана. Бурам як 3 литр шир биёрам. Шири хонагӣ камтар барои кӯдакора пончик кунам. Ширами саҳарӣ шир бринҷ кардем охирша. Як рӯз пас 3 литри шир мебиёрам. Яхел вақт тез, яхел вақт дер. Шири хонагӣ хушрӯай. Айсана ки ҳамсоя мегирам. Қаберин мохнука минуси 39. Дастот сухта мекунам, меброи нафас қоқ мешавад. Бечораи кӯдако гизала шидан ба хона. Мехи дӯстони азиз, барфи нуроки дар теҳнои мо ҳишка нест. Анамихе кругли вай кардам шонат, нукаки хушрӯ кардам. Пози фарша мемонам да ҳамаш. Фотима. Анамихе фаршоша мондум хушрӯ када, анаки мепечонем. Хулоса инамихе мегирем. Ина як бураи параш то нимша мебиёем бо ай ипараш. То охирам равен ҳеҷ кӯ намекунам, бо ихе ба зебтарак мешавад. Анамихе мебиёем. Ана иша, ина бобине чӣ хел мекунем. Анамихе печондум дӯстони азиз, бинед чӣ хел хушрӯ омад. Неёш короче дайҷа 3 та лист печондум. Анаки мемонем 35 минута мепаза да мантупазак тайёрши бо нишон метим тона. Гуфтам фақат дар духовка ма ҳар рӯз якта пирог мекардам барои бачаҳо махшрӯ мехӯрданд. Духовкаам ки сухтагиаем хе кӯшиш кардистам ки хай ба ҷои пирог ягон чи дига тайёр кунам. Имрӯз мехоҳам ки пончик тайёр кунам. Барои модаркора 1 стакан шир, 200 грамм, 100 грамм шакар, кати 1 қошуқчаи майда ва намак яҷоя кардам. 100 грамм сливични масло, 1 пачкан хали дрӯж, ҳамаша 450 грамм ор дар корай.
анака вай шир бояд гарм боша. Шири ма хунукай 100 грамми дига вай дар кӯрай об дар кӯрай. Ма оби ҷӯшомада меандозам, тоғри мегира, баъд широ гармак мешавад. Оби ҷӯшомада анака дар даруни ин ними ҳами ваймона меандозем. боз як донаи дигар тухм дар кӯрай, вес дрожжа меандозем. ҳамин пачкаи дрожж чанд грамм? 11 грамм ҳамаша меандозем. якҷоя мекунем. хушрӯ якҷоя мекунем. орд меандозем дар дарунаш. ғафсакш мекунем. ранги ғафси сметана. ана мекунем, мемонем як 15-20 минут ки ҳами вай ҳами хамири мо вай шапкача пайдо куна, камтарак вай шавад. Чӣ хел бигӯм, пузирикош бисёр шавад. дӯстони азиз, мантуҳои мо тайёр шуд. бинед чӣ хел хушрӯ омада, аҷои буд омада. болаш роған кунем. муҳаммад ҷурғота гирай халдини. роған мекунем шуна, се роғанак мекунем. бениҳоят бамаза мешавад. намози пешин ма хонду, мантуҳо тайёр. кати бачаҷоном абед мекунем. кадоми хурдаиста боша иштиёи таом, модам иштиёи таом. ҷӯш беҳад ҷӯшан. духтаро рости гап, ма анами хеҷурхот, анами хали салат кати нағз мебинам мантура. рехтам. кати бачаҷоно анака абед мекунем. як дона таман давай мегирем. даи боқимондаи шакару намакмона меандозем. набинем чӣ хел дам када, чӣ хел хушрӯ шида. анаки ба венчикмон мековем. омехташ мекунем даи хамирмон. ана акнун вай мекунем. ҳозир бо орд меандозем. боқимондаи ордмона қатъи вай сливични маслора мулоимак мекунем. об мекунем, дар дарунаш меандозем. хулоса ана мехел ҳозир орча меандозам. намхевая сливични маслора мехе об кардам. орд меандозем.
ҳозир ман ҳамаша ба дастам мекунам. баъд хамираш чӣ хеле ки мебиёяд бода шумо нишон медиҳем. анам хеле хамири мулоимак тайёр кардам. анака то вай варам карданша мемонем, меиста руша пӯшонда. хамири пончики мо чӣ хеле мебине 1-2 маротиба мехе варам карда ки ҳозир тайёр мекунем. рости гап да и байн ма рафта гӯспандома каҳ карда омадам. и ҳамин хе хушрӯ расидагӣ буд, бачаам камтар расида, ба фикрам бозӣ карда бо мондем айса расондем. анами хе дӯстони азиз, и кӯдако ҳамин хелам ба фикрам баландиш ҳами 1 сантиметр кунем кифоят мекунад. бастаи мо дар намиқа баландӣ стакана ягон вайкати анамикати ма мекунам кругли. анамих муқаи ба фикрам ки нағзай на калони баду на майдаи бад барои кӯдако удоб мешава хӯрданашон. محمد مصطفی ман фикр кардам камера кадестам ки камера накадеста будам. хайна михе тина кардам баландиш 1 сантиметр то ҳами баландиш 1 сантиметр анамиқа тина кардама. анам хали стаканкати буридам ҳамаша ҳамихе монда ҷуқида буридам шуна. ҳозир яка вай мекунам ҳама ёя хуш рувак мегирама бо рувошонда якта салафана вай мепӯшонама. мемонем меиста то вай 20 минут мемонем меиста ки хушрувак намхӯра. вайша и хамирша ҳозир бо айсар тина карда бо ҳамихали вай мекунем. ҳамаша хулоса анам хел вай мекунем. ранги ҳами зиёш ирам айсар тинак мекунам ранги ҳамиё.
ایورا خوش رو کردم میمونم کمتر باشم پدیام گیرم خوشتر با می بیاید. دوستانی عزیز دمو علا کابینه بیرون تاریک شد شام شد намозамона хондем ана мехебине чиқадар мехушрӯ кадай анака бирён мекунем шонад ма мултивар када мекунам бине руғанша бисёр меандозӣ руғана ҷӯш мекунем ба меандозем шонад ана мехасиб сирхаки хушрӯ шуда ай ҳар ду тараф ам хасиб сирхак мекунем шонад ам хали бумага для выпечки гирифта далай тайёр мемонем баки барои руғаноша букаша мухадистон беҳад ароматни буш буромадестай мулоимаки хушрӯ омадай начинка кати мекунам духтаро бине чӣ хел хушрӯ омадай аҷоибот мулоимак дадрини начинка пур мекунам сгушёни варёнка кати специальный шприц для вай ҳами крем я бине чӣ хел хушрӯ омадай аҷоибот ҳози ҳамаша пазм бо нишон метиҳм якташа ҳамха шикастам бине чӣ хел дарунаш хушрӯ пухтай барои духтарчам бекрем када метиҳм фотима хулоса ман анам хали дорум арзонакай 180 рубл гирифтагим 6-7 насака дорад ҳам хеме гирему ая параш крем пур мекунем чӯ чувствовать мекунем ки дарунаш пур шид ҳамаша ина меха мекунем чем аз оне ки да болош меша ки укарат када будам кӯдаку ҳама дасти панҷоҳошона ҷазир мекунанд ба фикри ман ихе удобния шона хӯрдаанда ҳама намуди начинка меша хоҳе павидло кунед хоҳе варенья кунед се ки шумо дорен ҳавая кунед дӯстони азиз ина пончиком тайёр шид бинед чиқадр аҷоибот омадай иёш бе сгушёни молоко а иёш кати начинка сгушёни молоко ҳози якташа мешканам нишон метиҳам ина дӯстон аҷоибот хушрӯ омадай ҳатман шуморам тайёр кунед барои кӯдакотон кӯдаком уже хурдаистиянд намеха дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед кадоме подписатсия кардагӣ нестед ҳатман подписатсия кунед лайк комментария монед ман ба ҳамаи комментариҳои шумо вақт меёбам ҷавоб метиҳам раҳмат ки видеома тамошо кардем дӯстони азиз ҳамаатон сарбаланду хонаобод бошед то видеоҳои оянда худо ҳофиз